normal siphushwa i-challenge sekuthiwa iyaphela i-challenge iyaphela so uma ngizolokhu ngicina abantu ngelink kusho ukuthi abantu abayidleli ngiyabafunda mina ngivele ngidrop i-album ukuthi mhla sibani yaphuma bese ngiyidrop isikhona ku-YouTube umuntu uyazi angicina YouTube inhloso yalokho ngizofuna ukuzazi ukuthi sengikhule kangakanani la ku-industry sihlukene silingana khona abafuthi abama newcomer khona abafuthi asebesigabeni kuthiwa zinkonzi bese kuba khona amakhosi kuthiwa namakhosi so ngizofuna ukuyibuka ke namuthi sengingakanani uma njengamanje ngithi yabona lokhu ngiphusha ngingaxini bani abantu beyidlela mina sengiyazi ke manje ukuthi sengikuyiphi level sengingakwazi ukuthi cha singakubeka ebukhosini thina because uhlezi number 1 lapha bese kusearcha sithi hayi ngathi awe kusha abantu kusho thina abantu abafeza sikabafeza phela ukuthi njengoba amakhosi maningi kamakhosi kodwa njengamanje engathi abantu bawabeka kakhulu Khuzani Mthandeni shothi nithi nina Khuzani Mthandeni usaliwe Khuzani usaliwe Khuzani Mthandeni oqala usaliwe qala usaliwe phela kodwa phela amakhosi ayaphathwa angithi amakhosi uma sokhuluma nje ngokwelende sikhuluma emakhaya amakhosi aphethwe isilo inkosi uMisizulu Ngonyama inkosi yakwesakaMthethwa yakwesabiyela ngamathaba kanjalo njalo